Kajingi kenduk lang kesenjuk seng rangba Katolik jang kesen kebahendriu bat kenia kajingi kenduk lang kedai kebakendai kebahapa pok kasyelong archdiocese kebalapel sedang hak si sajan arpu etrik luber arjar pendriu balapan kod hak asni ublay arpu artrik luber arjar pendriu kabalapan long hak kasyelong umran nong ba kabahap ha lom sinai parish umden ha kini ki arsni kiriu rangba na ki hendriu teliki parish kebahapa pok jang kesen kebahendriu ha kini ki arsni kiladon kajing yang merjing mod ha kabayade bat ki kambalang bat ha kasni uplay lepen kod da kajing la nyam kemas bekoi ya kemas bekoi lepen dap ya kajing la nyam daw sok blay upadar Bernard pala ha kajing dan lang pamensin kesenjuk seng rangba Katolik jang kesan kabahendre upadar John Paul Imsat parish priest kalum Sinai parish umdan ha kajing dan lang jang kiwei kiling do sister bat kinong kit kambalang kabakam syangkon syang blay ha kini kesni dan kumbak handai pangut kenak pediang ya kemunyan bakoi hak sin kebenkong jang kolom Sinai parish umdan batna kaliang gi kena pediang buram pediang communication komunyan kila airu da sur jang ruai ka penhon mensin ka balruai da kentian ka boang khoblai shibun jisu ha kani gasni sok blai padar Bernard palau la kran syaki pai kristan ya ki lai teli kimat syaki pai jang ublai bekin long ki baduai manla ka por bat banyak kran bat ublai bat bangin pen ba ki ya ublai bat ban long ki be yaj be ka akor ka buram bat ngi dan kam ban ngolem ya kiwe bat ban ye ya kiwe kumbau jisuli kai ngi ban ya ki para marjan marpa ha kano hais ngi la pen bot sa kajing ya procession Lucaris ha ka bala shimbenta shirhem da ki balang sedang beper ki badan halum Sinai parish umdan bat kiwe ki parish rei runut jeka ko rei kwa ban don berapa mau de imanuan boleh bahasa bagi kamu bahasa bagi Karena air benur sini, kependu jom belum beriman beriu sini. Tenang kata kau, lai ini hang gospel si malam berpei, jisu air ini lai teli. Kau bagi hikayat benur sini, kau bagi training yang benur sini, malam benur pada ada sini. Benengkong manduai, banyak keren baru beli berawal, man pergi bagi ia beli. Wah. Man syar sini banti dia, man hikayat, man disiplin, man sensyar, man kontrol, ya kamet, ya kadok, kumah orang polos dijumpulai kemah. Nama ini je lah deh. Yukwa kami polos di jenjot, yukwa kami polos syar yang sal jomi jenom, yukwa kami jah kami berthai. Dan kita tahu dengan kaman ini je lah deh, dengan kaman ini berdiri kami sih. Dengar tak kenal dengan kamu jisah cingkin dia kenapa kita berkontrol masih syari lagi. Terbang, bansiolem, bansikri, banle isnei, banle bahai kebaikan. Pemalas hukum ini ialah pramarjan kembali lagi. Teror ini kecinggi lagi lagi kalau mungkin training yang berdua cumi. Kenapa berdua cinggan pai berdua cukai, nama blame belum kecinggi. Di beberapa kali dia laporan macam boy cuma bertambah. Kiai hikayat dia dengan laporan, kita tangga dengan laporan. Kerana jingkam juga memang kesini mah, kecing macam ini jingai kerem, hal begini boy, syarat cedak somne jungi sebenarnya. Tidak ada mula kesini lagi, jingkusan kecil somne masuk tu nak halu kata. Namu kecing boleh berdepan. Kecing boleh bawa atau gospel khantam eh. Dimudah meski yang disubscribe bahasan jom ke Portland. Abang yang jangan cerita yang berkur. Kerjaan jom boleh yang baru lagi kecing boleh. Tapi ini yang kebor jom boleh. Walaupun berteman yang kia baru kau khantam ini. Pada ini kau air cinta ini. Hak kau kadu. Nirangga macam ni ada jenis naik jomblay. Siturai berada mapaskah di Bay Mercy. Jadi ada jenis naik jomblay. Baru blay keng pek kapal bayu kado sini leh. Lemah betah lagi bau lipat lekali terus balai belanya na. Balai belo ya na. Andrei kelintang doai. Petrus tidak ibo ya na. Ani satu nama pesan ni dari jenis sisa. Mau lagi petang ni menurut sini, dan sini dia am harus menurut sini.
Tiga berapa ni biaya? Isim kini semua berkat, kita jumpa berbau berasal berbau berkosta. Hal jumpa berbau dengan kitab nau Prophet Ezekiel. Belayu yang Ezekiel, ia gini skeleton, ia gini gisin, itu rupa ini, keren lagi. Bak haba Ezekiel udah keren, ini gisin di grup, sasang gisin, non sedino, non pasok, non isu, kita sambat ini, kita sambat yang, kita sambat ki. Lihat sini bertemai. Prophet Ezekiel, ukuran kamtame ring topor, akaba di pai Israel, kita nak macam ring merau Babylon, rius pas dem suah pres. Pada bahan kita di cuma merau Babylon, itu jinderman. Isiau bagi lejak, isiau bagi terkong. Isiau bagaimana jingai noi, bagaimana jingai misulakot. Badai hatung bata kapor, ublay payu Ezekiel. Badai tiga jingerman. Hatung bata kapor jauh jingdom, jauh jingdom jingswai. Ublay payu Prophet Ezekiel. Badai tiga jingtren, badai tiga kapor batmai. Niru, kalau jingem, kalau bahak, nginon kapor jauh jingdom. Kapor jangan digus lai, kapor jangan disgausi, henry, tetap badan belai, bayar ringkar bani. Hari boleh bahan, nak jom Paulus bersama Rom, Paulus berdemau ini, dia ahli kekom kemudian kong, kakum gadok, kebahan, kakum mensin, gadok ni kang kamet. Mereka doa kadai, kadai kau perjingai ni nak boleh. Kadai kamu kadai kau mampu jika kadai baru boleh. Bagani kejingim kema, intang kejingim khawan itu ialah resmet. Kau berkatang tang mengatang yang tang bendang burung yo boleh. Kau boleh usaha nak tu berlaku kejingim. Badai kadai kejingim kema upalos upenrem, kejingim katum kadai. Kemudian jika mensirai, rai mengi, abang lihat baptis malah ayu yang mensirai makoi. Nak kata tahu mensirai makoi, mensirai kejingin mensirai, ada bersujari kejingin matchni, kejingin long doa jini. Mereka doa, wah, mentang masuk tenang, lek mas, mentang masuk tenang, naik lek mas, leru biar dalam leru biar, tadi orang berkajong berdoa. Mempercayai ini nak boleh. Henry ladang ini empat kumumensir, selap nerang, jangai nejan, masuk dalam gam nak boleh, ngan koi boleh, ngan wat boleh. Balik ke bah, ilang kampaman pentemai minta besi. Mat nang negara boleh buat ini, tuan pai singa pibaro, dah runut jam pibaro. Tiko berapa lagi dia? Kini ada jemputan bersetenat nak berkostar jam mendah besi. Nampak keren drum, dan kini ada jemputan. Cuma bikuan menrat jengi. Nampak di keren drum tu, ini bun, ini nak mungkin mau tu. Mereka ini tam kini ada jemputan. Tiu Yesu, udah berlok jam Lazarus kemarta berkemari. Makin ini gospel jam Lukas. Haguno bersifat, kalau you sudah yang tiba keseran jemu, kemataran yang apalagi orang, aleh Yesus, aleh, batal kalau hasil bahaya Yesus, kami dah sedang disediakan, mungkin dah sedang beri, tapi Yesus mau yang tiba keseran, terkau Yesus, kau bekerja cuma, kayu ni, nak dua tak kapor, Yesus orang berlok, jangan lagi ingat Lazarus, Martha, dan Mary. Kene tay masbut kalau bagi justru malam perlok jangan ingat semacam. Tiga kepada jigai kepada pang, jigai kepada pang negara ke gospel kalau kene hot you justru sudah jingim jampi, hot you play sudah jingim jampi mana sih, hot you play kalau you long sem jampi,
long berbelai. Mereka kalau tangan kesilap senam, tangan kesi terbang, tangan kesi balong jubili, man kesi hot yo belai. Banon ada cingem jengpi, banon lambat pi, mamu de Emmanuel belai masak ni. Dan ada tahu, long Yesus berlaku bestam jengpi, berlaku jantam jengpi. Rang kejuai kejuai, tin pareng long. What a friend we have in Jesus. Take everything to the Lord in prayer.